Ebusia asem nipa na pe ne ho asem come here say UTV Agya Kwabena asem eto no August 2025 no trend no nya ye no 134 entimi no oza person dey no about trend ni mu bi ebusia UTV Agya Kwabena ene Kojo Oppong Nkrumah clàsh on UTV mebo nchiribu no akire wadwan ma me e comment section aha Penyah block media me so say any dey mo over like video no other one subscribe button and back click notification icon for latest updates na be kire wadwan dey ma me e comment section so so no share for onya bia hwe ever since Sammy Gyamfi GoldBod any Bank of Ghana $214 million no loss no ebe a topic for discussion no on say there has been so many defense from the camp of the NDC omu defense ba kwa me eye me bufu ye me hi ye me tan me pese mete eye o ha bezi wakofa figure bia ba se an and then PP kra no mo bo ka say mo ko ton gold e bo ka say e je shut up say nya visual aboka. This is nonsense. This is nothing but nonsense because Samoka say for the time MPP this one omu bo ka enti Sammy Gyamfi and as a GoldBod eso abeboka enne nese Ghana fo nye din a na mo pa se Ghana fo se be nkwasiafo ana ene rank ye nya na bi fo ntena so ene nkere nke ye nya no mo ntena so o mu ne mahunu ana Ghana fo ye ni ho enti ne to obede ti a wo mu so mu nkotena fie no mu nkosua de ensamra bi ene de maba nese o mu nsem hunu no sebe ana mo so ba beto aso de ene na mo ba be ye dai wo betie ai mu nkama no ntum MPP etam kran we sie mu yese o mu yese e je ne se bibi sia munye di enye nti ne to abati a wo mu ena mo se mo so ba beto no o mu yeso de a ene na mo ba ye ne ne to ma mo be ye de sa nsem hunu no munya ika this defense e baseless munya ika mu betimi aye nti ne de ma munya isa asem ne ka with all due respect munya isa asem ne ka na ensam no gusu kan ye no also e ba say GoldBod ene sem nyamfi aboka $214 million no ebe ye da dwa Ghana ha no mo e wa na obia e kan de out of nowhere ene hu no say any for any defense bi abas an MPP time kom go ton gold say e bo so ka say no obi e kan de he omu go ton gold $1 million omu bo so ka say omu go ton gold we omu bo so ka say na omu minim de na handisi for na emu no ana Eric Opoku ye current Minister for Food and Agriculture also the ensem ebe tuja kire se o be for sabe bon farmer asem kura nkomo e bon kwatena se na mo refi 2024 mo ko ton gold am got mo boss ka $460 million. That is more than times 2 of the Sammy Gyamfi GoldBod ainke eti munyai masem ne kakura munyai kakura mamonka GoldBod loss on asem na mo kwa de munni you don't have you have nothing to say mun kama nuntum kra na sas me by right ho be hiase ne ye beti bibi from the side of the MPP we say obi abia allege say MPP for time on boka $40 million eya no kre anas ejena kwenti na ho be hiase beti bi free MPP for anum enam so ma ono Kojo Oppong Nkrumah and MPP time na on ye information minister okopie mo UTV as na okokire nsem kakra ko biebie niam ani so ara se omanu e okopie mo UTV na we say hono no yenim na show no UTV Agya Kwabena ene ye host na yentimi nkire se na o defend se na UTV Agya Kwabena defend NDC for ne Sammy Gyamfi o se na oye de o yentimi nkire busia. Let's watch the video. GoldBod ne aban so kire se me moka me am me di dwa no me se me moka for instance o maka che IMF se o maboka okay for now yeah o man kan kire Ghana for so maboka me buy no me buy no me the IMF krata finance minister and governor signature shase page 51 Dr. Kesela Atofos, Minister for Finance, Dr. Johnson Panit Semo, signature na shase and IMF was stamposo maka ni na achiro so o maka kire IMF say o maboka IMF akachire wiase nyinara se Ghana ban ma yaso ate se o maboka $240 million okay na se o mokoye press statement bro say o momoka eno na ukurem enye press statement per se se ono no say meba meba ono no say o moka meba o sabche o se ono no say o moka sabche and na wo so say o moka enye me na me say sabche enye I'm not referring to you as a person no dey sabche ma
as a person me too me material see say we could IMF document good and I say signatures here was me dey actually wo kwa na wo kan finance minister and government and I say o ma catch IMF ma IMF sa document we say IMF publish it to IMF board we are say IMF shareholders need directors countries say IMF nyina o ma publish a catch rom so o ma boka $240 million me too me actually see nea wo see obi see o mo ka no pacho e dey document a meba ye ne obakasa enra kwa Nurudin Abbas right enra obafie ha ama ye disase mu hu nkomo ema ne kan say wo mo boka se de ababonti amoyo press conference no enso mo so adincheche mu aba a ekese omo mboka bia for as we speak Nurudin Abbas okay as we speak wo mo yin to so maboka ye ka say abanti na wo ka say Professor Suman what kind of document be or say abaning into so waboka monso say abana boka until say abana boka pampa dia and ye na the entia ye say abana boka 300 million no enu nie eye say tin abana boka enti sabana anya ntumu dia monka na na banji tumu dia mobeka yankaza pacho team me ka say here press conference na say me kan say here calling for parliamentary inquiry asem we embe settle no u studio ha o obi a feel say asem we say ye better na studio ha say aba settle na nipa kro ne sebi na dwumu ha asem we nya sama ye kogina ase ho na ya ba be ka say me say wo say dabi metumira kire usie anya gbe na yedi wo krom ha o Ghana force ka $300 million ye di aboka na ye say ye for parliamentary inquiry me the IMF document a kire say what catch IMF what sign as here IMF for publish so what boka 214 million but me rashi emwa okumfo yen court na parliamentary inquiry ase so bible mu dinsie ne so all the documents contracting adin na dey interrogation one by one obi say yes Nurudin Abbas say omomboka na Nurudin Abbas say omomboka me dey fam GoldBod penny other GoldBod and one kasa omomboka o ka say o ka Nurudin Abbas and man bone yes Sammy Gyamfi so akase incident document na meba crowd Sammy Gyamfi na news file so akase omomboka I know your problem meba said ya wo kanu said ya wa kan say IMF document ni anya hwe na anya hwe omo so nya document ni bi akenkan omo ya aware of it and omo say omomboka me say I know your problem enti say no omomboka no e pese hu say e ka no mabo no say IMF de na mogina so de ka fine IMF to bi chire mu say e bia e ka 240 million no mabo no ai e ka 300 million problem ba kokora yeah IMF for ye hunu ni say because IMF for kan transfer ye hunu ni say e bia GoldBod e say internet kan ba ye Bank of Ghana e say internet kan ba ye I before to reach the code potting into a can buy. How much? Nadia, I'm can't show when Tiana. And Yaman Kwana meeting time said, okay. Mammy San can't show you. Okay. Mammy found paragraph 36, first of all. Almost say in 2025, artisanal and small scale mining door gold transactions component of the Gold for Reserves program. They are toffee small scale miners hono make mau key be say ye sidi ni na ma company back or Bower Rock ono o handle ono na aban edisika mano ono na Bank of Ghana sika no ye de man say onkoto na to or the aba GoldBod so a charging fees first of all no turn at a bonus utie me on turn at a discount or turn at a bonus oyo the aba GoldBod your fees and o saying cost at so if we are fees and assaying cost no ni na Bank of Ghana cow if we are fee na Bank of Ghana eba best seno at a rate Bloomberg mid rate enuru sa rate we say what I say good obi biara otie bia no obebisa no say send yere kwa koto ade ukrum no koto ade no 15 ebeton no 10 a omoka oboboka good meba na me point ni ye dey are request for ye nyina nkran ni muntutu nkran maka just asem ye mbesete wo studio ase they are requested for a parliamentary inquiry into obi bia o feel so wo view bia on say since I hear press conference no me nkasa because me person me litigate assembly in the court of public opinion they be kwakotna committee nanim na ya go through it one by one obi bia o feel so wo information bia ho na obeba document a ukra say document here kra me
yɛmfa ne sɛ de ameka me boa ɛna ma betena wo studio na me ama print me document na make obere hu ɛno nti ne yɛkɔ committee of inquiry na document ko na wo kan obere tender official source of the document no committee ne be check it you be hu no kura wo nti obi bia o say all information bia ye ne obi an argue on famra obi a nti obi an support parliamentary inquiry ni say a good idea yen ko parliamentary inquiry no obi an fa ne de bia wo kin kan GoldBod mra ne say GoldBod ni oman bia ye contract obi a ye contractor e o say sa contract ni na ye publish one contract ni bi one bia na well me hwehwe nti bi nya hu ni Bower Rock na unimpo se company bi o ha na from sa ye na e be ka kire mo ye 9C bibi so aye ma me ka sa se ati sa Bower Rock e be ba ho me ba enu nti no so mu nyina apia se ho na Bower Rock na be ba anamboa e ho na contract na ama o mo ko an o mutumi aggregate artisanal small scale mining gold no e be ba cause to ehun bi enchirechiremu a wo de aba publishing and there was enchirechiremu emra no se publish won publish ye enchirechiremu ye co committee na anymore say the contract no beba na nyina ya kan bi ana won pese obeka bi ya kan pa good nti ebe co committee na ni ye baba ye enquiry na fa no ho no achirechiremu say yes ya baba to ade no ye ne say ansa na ebe ma on kwa ma auto special ice so de abre ye no ye hwe kwan say ubenya obi obobo chidom obama nsechi ba obe guarantee di amount as an insurance company insurance anase bibi etisa se de be ya ekoba se wontumi an yere se wo ye no a insurance no e di sika be man no aba be je afiri wo nchen enti bra omo ye ne saa no edwumekuo be ye mienu miensa bi na ka wanka wo betumi aduru hu no wo mo ni saa insurance ne sanhye no so enu nti ene edum si nchen na as we speak ikura no wo mo tumi akọ rectify a wo mo ma ho kwan a womo so ahyase so womo ebetubi wankase omo so ahyase etobi wankasa okane sei wankasa okane sei osi asad now no ba kope na mienu na aka no omo masika through Bower Rock na Bower Rock ni discount e wona de na wo kan no I've seen it on your phone no me phone say e nanum nsam na okete Kojo yi e nanum nsam na Kojo ti e nanum nsam me no argue wa ha ba nanum nsam na okete nanum nsam oka na begina so e di bisa wa sam me no argue wa ha enti sansem we nyina no nipa kra wo e ho ancestors no so beba ana oma obeba inquiry na ba bi ya no na yeso other alternative eyi ayewo no ye de atu na ni so na se ebia sa inquiry so wo kan 214 million to 300 million dollar e kana ya bo no ase ehu hia de bi o kasa me no nya adwene ehu hia me good pa na so no nyina so nka se ehu hia me ni ntino sa se bi wo ho se bibisa no problem e se ntemu bi atu ba do bi so tumi tiase aha e na me bisa se yemfa ni se obi ekwa for instance yemfa bi ti se bra PDS yese esese enye nsechi ba betumi abose na be ya adwuma ko ba gige esika no ye betumi enye esika back ye tumi anya ne se de se ye no no sika no kodi ba bia ba pem ye nsantumi nkan enti hu bi painti ina boase we dey in the background na ordinano ato nchen enti no de accident no e bia hwe kwan se adwuma ku oba beto gold na ma ye no ese otumi nye adwuma nsechi ba bia e betumi ata na chi wonyine sa no kra betumi abo ma abo man no sika ho ban ese se be betumi jabo bia ye bi keke dia wo kan mi nkan ho asem ya bi mi bisa na me say I'm not going to litigate ansem no that me bisa wo right so be bisa some say jumaku na don't worry me say wo right so be bisa and me say me wo right to say me you are no dia me catch on say we mu nyinara a issues a ye dey ba inquiry nanim tempre wo ho ye beduru ho me sra nyankopon say o ma wo nkwa o ma me nkwa o ma nyina nkwa ye beduru ho ye duru ho a criteria ko a more establishing no somebody be bani akom when himself for example and no na me tie opening back analysis or say eden emra enema eho kwan say yenkukuru Bank of Ghana sika no wo a ye de ama o second akoto no yenkukuru Bank of Ghana sika no ma wo na wo so no wo de ama obi foforo so no na onkoto meanwhile the competitors nyina wo se omo de omo ko bank ne ade nkoje besia meanwhile sika wo de man no zero interest rate eden emra enema ho kwan na emra na wo musa na am so pani me no de me ni answer ba ye ko inquiry na nimu a panifo na yes na omo ba se be bisa wo no ma yia no tempre wo ye de ye press conference ye message su nema 9 ye kan
one obi obeka cho say ye mboka bi oboa ya boka 214 million as at now be 300 million two eka no enye say obi na ebo ni timo kan aban na nkasa na de ni sa she krata ase edema IMF mpanimfo say eyedwedi efi Bank of Ghana ni GoldBod ene boss aka no ye kra ya catch say adwuma ko ba ko kan friend bar rock ono na ya chichiri bibi ade ama no na practices are possible ene nsisan ye o masesa between old program ni new program no edi mu akotene number 3 you say ye pese ye parliamentary inquiry nanim obi biara a wo ho krata contractor also publish a wo publish ye ntia wote aka chem say we say we actually mu say no obi a de beba obi a de the contract no ba because committee of parliament you know you have the powers of a high court to subpoena the attendance of witnesses to compel the production of documents. Into me can say me say. What the document? Okay. Say me tia na me say me can say to you. We say me tia na me can say. We see ya. Onipa na me can say mo dey afa no ho no. E dey bi say question no. Enyo bi hu no. You obi a wa ban mu. And you obi so a GoldBod no da no. And no can say question you obi bi sa. Na no mu say mo be kan. And dey bi say document no wa hu bi. The other mommy say we IMF exactly and I will say or mass inside and I may say and I make us say the nipa ne can when the document ni bi the document be inside nipa o catch you say or insurance guarantee now or criteria bin me patch when insurance guarantee ni criteria when hu bi ana science say be a document say the other and I may be say me nya hu bi good until I make catch you say until inquiry ni anymore yen the documents we nyinara ebeto ani NDC phone ni MPP phone ni Mr Speaker ni enti mu gidi so mo qualify ba for no mo qualify TV ni ade nyina be ho ye de nyina be gu ho afi de ewom ni de enim ye nyina ye besese ho ya mpre ho kra 2022 mo boka bi 2023 mo boka 2024 mo boka wo se mo moka na say on fan kratamra no problem kra all right enti former information minister on the first one make two nature say musi PMMC aboka ma check data na enye no kre no of abetrim say wan ka say PMMC say wan ka ne sa na o say eye Bank of Ghana no problem ti mo fa sankrata nye den emra mo de ba me so de be compare me data na ma catch say ka ho a me catch ka ni ho a me catch enti assume say bia sa inquiry amaso e assuming meba amaso e be me won because parliament yadwuma ba ko ne say ye exercise oversight over the executive. Se bibi koso executive no mo parliament ni bebia yetena se ni si nkonwa na ehwehwem na nkoye se wo se me se ye wa ban mu no se obeka ya me nua samoko je to ablakwa ebe ye press conference say o menya ne ntie se ye ra lancheman tin ton nkonwa e wo di na bia se se utua 100,000 50,000 obetumi abetena ne nche ne friend cash for seats yeah okay yeah omo the motion by parliament say parliament nsi nkonwa ma yenhwem Parliament jitu mu say yenye den nsinku nya yenhwe because parliament hona say bibi kochema wo executive ni mu a yehwehwem untumi nkoboka $300 million na wonka say ema yenhwehwem ebe ye me nwanwa okay me wareshem ebo ho mpa say Mr Speaker ebe gia to mu say parliament nsinku nya send MPP time ye dey cash for seats by parliament nsinku nya hwem ni hwem secondly the entire inquiry ni hu hia ni say me ankasa me de me ho ye mfaton se mbetena ha na se me ka se ye wo document bi esise ni document no se me bo abe de ho me wo fa figures ya okay kan say ntina me say ye ko inquiry na no the document na de aba me I mean me wo fa obi a me wo bu pa ama no but enye no kura obe de ho parliamentary committee na ho na ye betumi subpoena witness eno ye subpoena want to me kasa umba wo document be betumi order the production of the document ho na be order Bank of Ghana say for report we bra both GoldBod mra na say omon publish contract up till now omon pricing structure na nkeka na de omon publish here me no better say na say ye debate ba ku bi abon o say friend no Abbas mumuni na say Abbas Nuruddin no aka say na me ma ka say na ye den ye ko enquiry ho na ye be ma order say mon ko fa contract we mra mo fa ba contract mra nipa 31 na mo se o mo apply ya obi an qualify mo fa emra criteria na mo fa emra na live obi ahwehwem ye hu ne ye hu ba bia mistake ni fi ne ya correct na my last point say yampa say gold for reserves eboka in the previous era and asan aboka in this era no krampo na kire say inquiry no hu hia
so that we bet me lessons no we correcting for the future. And the inquiry ni there. Me Mr. Speaker. Omayenya public inquiry no. Na fi yen ko into the details. Me hu baby a sa $300 million e ka we say between Bank of Ghana and GoldBod ni Bar Rock. Baby a ka we fi buy any corrective measures are I will see take it going forward. Na sa ka we into me to Ghana for bo sa afibor. You see, anytime be a UTV Agya Kwabena be trend be na ye bibia e fa Sammy Gyamfi ye nim adia ye nim deal a UTV Agya Kwabena or Sammy Gyamfi e wo ye nim because as anytime be a bibi be ba as e fa Sammy Gyamfi bia no UTV Agya Kwabena person UTV Agya Kwabena person find ways and means to defend it and to debunk that issue. Enti when ka UTV Agya Kwabena ho ne e bomb pa is TikTokers no ma omo hu because omo video we say kukulo UTV Agya Kwabena ne tuachi obeje ne woto chira wa dwe ma me e comment section Penyah Block Media.